Hari umukino umwe ushobora guhagarika isi, uwo mukino ugateza intambara y'amagambo n'amarangamutima akomeye mu bafana. Uwo mukino kandi ni uw'amateka muri ruhago. El Clasico, Real Madrid vs FC Barcelona. Ariko se uyu mukino ukomeye cyane ku isi waturutse? Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko y'umukino wa El Clasico. Reka duhere mu ishingwa ry'aya makipe. Ubundi FC Barcelona yashinzwe mu 1899 ishingwa n'umunyasusi witwa Joan Gamper. Si yari ikipe gusa, ahubwo cyari ikimenyetso cy'ubwigenge bw'intara ya Catalonia. Naho Real Madrid yashinzwe mu 1992 iza gukomera cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa General Franco, aho yayifashishaga nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'imbaraga z'igihugu. Mu 1920 umwami Alfonso wa 13 yahaye Madrid izina rya Real, bivuze royo mu cyongereza, mu kinyarwanda bisobanura umwizerwa. Iba Real Madrid gutyo. Ubundi busanzwe Barcelona na Real Madrid zafatwaga nk'andi makipe asanzwe, gusa kuzira cyangwa guhangana kwa aya makipe kwaje gukomera ku butegetsi bwa General Franco, dore ko bwagize uruhare rukomeye mu kurushaho gukaza uyu mukino wa El Clasico. Mu gihe Real yari ishyigikiwe na leta, Barcelona igafatwa nk'ihanganye na leta kubera guharanira ubwigenge bwa Catalonia. Mu 1936 perezida wa FC Barcelona Josep Sunyol yishwe n'ingabo za Franco, ni ibintu byarushijeho no gukomeza iyi ntambara ya ruhago. Mu 1943 Real Madrid yatsinze FC Barcelona ibitego 11-1 mu mukino wa Copa del Generalissimo. Bivuga ko abakinnyi ba Barca bahatijwe n'abategetsi b'icyo gihe gutsindwa uwo mukino, kuko bari babwiwe ko nibatsindiye iyi match batari butahe amahoro. Hari abakinnyi batumye El Clasico irushaho kuba iyamarira n'uburakari, nk'uwitwa Johan Cruyff wayobayeho nk'umukinnyi ndetse akaza kubamo nk'umutoza wayo, dore ko yazanyemo na filozofi izwi nka tic-tac muri Barcelona. Ndetse nimwe muri gapapo yabaye aho Barcelona yari maze kumvikana Alfredo Di Stefano kuza muri Barcelona kuyikinira, nyuma akaza kuganizwa n'abantu bo muri Real Madrid, birangira aretse kujya muri FC Barcelona ajya muri Real Madrid. Iyi ikomeza kuba intandaro y'urwango hagati y'aya makipe. Gusa El Clasico yakomeje kuba umukino urushaho gukomera, ahanini bitewe n'amazina y'abakinnyi aya makipe yabaga yaguze kugira ngo akomeze kurushaho gukomera no guhangana mu kibuga no hanze y'ikibuga. Igihe kimwe Ronaldinho yagize ashimwa n'abafana ba Real Madrid nyuma yo kubatsinda ibitego bibiri, ikintu kidakunze kubaho hagati y'aya makipe. Gusa Messi na Cristiano Ronaldo nabo bashyize El Clasico ku rwego rw'ikirenga, aho biri mu bintu byakomezaga iyi El Clasico ndetse ikarushaho kurebwa n'abantu benshi. Ikindi wamenya nuko mu mateka ya El Clasico abakinnyi batsinzemo ibitego byinshi ni Messi ufite ibitego 26, agakurikirwa na mugenzi we Cristiano Ronaldo ufite ibitego 18. Nubwo Messi na Ronaldo bagiye, ariko El Clasico iracyari ubukombe. Vinicius Junior, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Rafinha n'abandi bose nibo bakomeje ikiragano gisha ndetse n'ihangana hagati y'amakipe rimaze igihe. Nubwo iyi season Barca yihariye Real Madrid ikayitsinda inshuro zose bahuye, dore ko mu nshuro enye bahuye Barcelona izo nshuro zose yatsinze Real Madrid. El Clasico ni ishusho y'ubuzima, amateka, politiki, uburanga bwa ruhago butayibagirana. El Clasico ntabwo ari umukino, ni urusobe rw'amarira n'ibyishimo ku bafana bamwe na bamwe. Gushimiye wadukurikiranye, iyi ngiyi ni The Real Shema TV.